Guys, ngithole nasi isicelo babuzungu sicela usibonise phela ukuthi amabhathini aku MetaTrader 5 abaluleke ngani asebenza kanjani in case esikhohliwe. Okay, ngizonikhumbuza ke. Lalelani ke le video akusiyona ayenzelwanga inhloso yokukunikeza financial advice but ukukufundisa nge-app iMetaTrader 5. It's not for giving you financial advice but is meant to educate you about any iMetaTrader 5. It's for educational purposes only. Asingene kuyona ke. So njengoba nje sewuloge ini uyangena la uthola ibutton lakho lama codes. Ibutton lama codes sinama button amabili sine pen no plus sign. Ngicela ubukele la. Khona into esile ehamba iya phansi iya phezulu. Njengamanje iya phezulu iya phansi iya phansi iya phezulu. Iya phezulu iya phansi yabo. Ila engisuke ngipressa khona nje ububona njengamanje iyahamba hamba. Sho ukuthi ngithinta khona lapha escreenini sami. Asiqale ngepen. Elani ipen? Ipen lokukusiza ukwazi ukuyodelete noma ukumodifya izinto ezikhona kuma codes wakho yabona sengiyadelete ngisele na 3 kuphela yabo plus sign eyokuthi ukwazi uku-add ake sihambe siyo-add sithatha ama measures guys ku forex right and then lena seyikhona eno tick okusho ukuthi sikhona lena yikho seyino tick manje nalena yikho nalena yikho seyino tick manje naleyana beyivele ikhona masibuyele emuva uzobona ukuthi i-code yakho isithe ukukhula futhi angithi yabo ake sidelete igolide ngikubonisa ukuthi sil-add kanjani igolide siyalidelete asibuyele emuva ayibo nali igolide lingafuni ukudeletheka silidelete okay alifuni ukudeletheka igolide but ngizocela ukunibonisa ukuthi sizolenza kanjani mawuthi plus sign angithi yabona kunama commodities so uzovela uthi nje gold and then nalo uthatha nje leli eli1 kuphela yabo and then ufake uthathe lona mawubuyela ngale kuma codes wakho selikhona yabo so u-plus sign nepen is just to add and delete okay and then mangithatha igolide lapha ya angithi yabona mangiclicka kuyaveza new order new chart properties and what not so mawuthi new order then izobe iassume ukuthi ufuna ukwenze njani ufuna ukuthenga emarket yabo ufuna ukupressa ubuy noma ufuna ukupressa bani usell then usuzohamba ke uyo-add ngokwale information oyibona lapha sell market or buy market yabona la kuthiwa in sell market or buy market angithi yabo so walithinta nje vele ingene ingalokhu iyale nale angithi yabona guys right so before uyoclicka ke ubuy no sell lapha make sure ukuthi you know ukuthi stop loss sakho sikuphi make sure ukuthi uyayazi i-take profit yakho ukuthi ikuphi angithi yabona lonto leyo and then in terms of i-lot size yakho make sure ukuthi i-lot size yakho uyayazi ukuthi ihamba kubani ungazitholi upressa izinto ongazazi nezinto ongazi understand angithi yabona lonto leyo so i-market execution la sekukhulunywa ukuthi eyiphi inhlobo ye-order ufuna ukuyifaka yabo buy limit uma imarket ifika kule price so ngifuna i-buy then uzosebenzisa ubuy limit sell limit uma imarket ifika kwi-price so ngifuna i-sell then uzobeka bani usell ngaleso sikhathi angithi yabona lonto leyo and then buy stop uyazi ukuthi okay here ngiyathenga up until ngifika la sell stop ngiyathengisa up until ngifika la uyayibona lonto leyo so nakhona ke la sell stop limit mangifika la sengigcinile buy stop limit mangifika la sengigcinile so ziyahlukahlukana lezi zinto lezi kodwa ke kulula kakhulu uma ngabe uzobe usebenzisa lama button lawa ngapha asingene ku gold sivele sithi nje kuma charts yabo abantu abaningi bayebesebenzise la angithi yabona le ukuthi ilula kanjani so nanga ubuy limit wakho uyamdraga nje ukuthi mangifika la kule price ngicela ukuthi ungitheke ini uma sewubuyela phezulu yabo lonto leyo stop loss sakho hayi angifuni ukuthi ngidlule kuphi ngaphansi kwale low yaleli ikhandlela angithi yabo mase ngidlula ngaphansi kwale low ngicela ukuthi mina ungikhiphe i-stop loss leso kodwa hayi ngoba mina ngiyibonile lentuzana mase ufika la phezulu kule high ngizocela ukuthi mina unginikeze i-profit yami ngizobe sengi-right uyabona lonto leyo so if kungukuthi ke usuyenzile ke i-buy limit yakho nani umnandi usuklicka loya blue and then iyavumelana nawe so konke lokhu uzokwenza ngokuya kwani kwe-trading plan yakho angithi yabo so mawufuna ukuvula i-order manje
usebenzisa nawo lama button. Mawuthi buy i-order liyangena same time, yabo. Mawuthi sell i-order liyangena same time. Angithi ayibona lo nto leyo. So just be mindful of that. So labo buy order execution nani lawa ma-option ebewangale ngalama button awu-2 uyakwazi ukwenza enzeke ngalesikhathi wena ozobe ufuna ngaso. Angithi yabona lo nto leyo. Right, yini enye ekhona la? Ama time frame wethu guys, now ama time frame from monthly up until 1 minute. Uma ufuna ukufaka ama indicators nali button lama indicator, mawulincinya kuvela ini na angithi ufuna ukulifaka ku main chart naziya, and then nakha ke khona konke ke lokho osuku ukufuna ke lapha. Angithi yabona mawufuna ukufaka ke I moving average uzongena khona la, mhlambe lethe ufuna ukufaka u20 period yakho uzofika umyenze lapha uthi 20 shift exceptional method yakho, mhlambe ku shift awufuna ukufaka lutho uzomkhipha njalo, and then exponential simple sokuzoya ngawo ukuthi ayiphi inhlobo ye moving average oyifunayo nale osuku ufundiswe ngayo noma le wena oyaziyo ithandayo, and then bese siya kuma levels. Mhlawumbe ufuna ukushintsha ikhala ibe blue, then uyakwazi ukuthi uze la uthi okay uyishintshe ikhala yakho ibe blue. Mawuthi save, then uyayibona ukuthi okay ikhala yami I blue, so ichart lami seline line. Angithi uyayibona lo nto leyo, yeah. And then mawufuna ukufaka iFibonacci, mawufuna ukufaka iFibonacci, where do you enter the Fibonacci? Where do you enter the Fibonacci from? Okay, leli button leli ileli loku, angithi yabona la kuna dotted line, yabona la. Mhlambe lethe ngifuna ukubona leli khandlela ukuthi ela nini, njengaleli elangezi 26 ngoJanuary elango 12 ebusuku, leli livulile manje la nini elangezi 27 January ngo12. Ayonke ayisebanga ka 12 manje la makhandlela, it's impossible. Okay, sengiyayicisha ke manje. So basically liyana isuke nje ifuna ukukubonisa ukuthi mawufuna information ngekhandlela ukuthi kwenzakalani ngalo, yabo elanini leli khandlela leli, but isikhathi sakhona ngathi si wrong. Okay, but asikho ke lapho izosichithela isikhathi. Usesengakwazi ukusebenzisa ama horizontal line mawufuna ukuchecka amakhandlela akho. Bayibizani lento, if usebenzisa lama button ukuthenga nokuthengisa, guys remember that's where you adjust I lot size yakho, uyi-adjusta la. Angithi yabona lo nto leyo. So even noma uzongena ngalabo buy limit laba, I lot size yakho uyi-adjusta khona lapha ya. Okay, noma izothatha I lot size lo uyi-adjustile khona la. Alright, so asenzeke ifoni yethu masiguqula, or before siguqule mhlawumbe ufuna ukubona ama screen awu2 kule la efonini kulula, uzoza la. Ngithi yabona la kukhona ini ibutton lama indicator leli, and then leli ilala la plus sign lebe ngikhuluma ngathi just mawufuna information ngekhandlela, and then lana sibe nani la ukwazi uku-adjusta khona mawufuna ukufihla usho ubonise ezinye izinto. Athi ubonile iscreen sami sinama dot sinama square amaningi ile grid le, so mangithi ungayibonisi igrid sengibuyele emuva yabona sesiplain si black nje asena next. Angithi yabo, and then bese siba nani futhi sesiba ne button lani lama trend line. So njengoba sengilincinyile mangincinya u-plus sign uyakwazi ukuthola abo vertical line, horizontal line, trend line, all those things. Angithi yabo. Alright, then if ungafuni lokho ufuna ukufaka ini ama Fibonacci, ufuna ukufaka iFibonacci, uzobuyela kulo le button leli, and then bese uthi plus sign, bese na iFibonacci ikhona uyakwazi ukuthi uyifaka. Angithi yabo, mawe highlighter uyakwazi ukuyifaka. So makunama levels ongawadingi uyakwazi ukuthi uze kuma levels not ama lentuzana lana. Okay, sharp, I think it is so. Uyakwazi ukuza kuma levels. So mawufika la kuma levels guys uyakwazi ukuthi delete, bese uchoose ama level ongawafuni, bese uyawa delete. Mase ubuyele emuva uyathi save, then uyabona ukuthi sengisele nama level ayingaki, ambalwa kakhulu yabo. Mawufuna ukwabuyisela ubuyela khona lapha ya, and then bese uya kuma levels. Njoba ufika kuma levels set to default, then bese uyabuyela emuva bese uthi save.
so ama level wakho wonke sewabuyelile angithi yabo. Yes, and then yini enye khona engakubonisa yona la, oh ukusplit ama screen. Nali button la khona mawuthi add new window, okay, add new window. Why ngafuna uku-add a new window manje? Nanso seyikhona. So add new window, yabona ukuthi nginama window ayi2. So njengoba nginama window ayi2, i-gold ngine daily time frame, and then ngapha ngizoselecta futhi u-gold, ngifuna ukubona bani u1 hour time frame. So iline eblue isho ukuthi ngiselecte ini, ngiselecte le square singaphansi. So any adjustment engizobe ngiyenza izobe yenzeka kuphi ku-line engaphansi. This is my 1 hour time frame, and la ngaphezulu kunani ngine daily time frame. So ngifuna ukufaka ini, ngifuna ukudelete ini i-moving average yami lapha ya kule screen esiphezulu, ngoba angithi sona ngisi-highlightile. Ngiyangena kuma indicators, ngiyafika ngithi delete, ngifaka la sengithi delete. Angithi yabona phezulu angisenayo ini i-moving average. So in a nutshell ikhona lokho ongakwazi ukwenza nge-MetaTrader 5 ngalama button alapha kuma MetaTrader 5. But okuningi niyazi ngitholakala kuphi, ngikhona Bongani Zungu official 1 ku TikTok, Bongani Zungu official 1 ku Facebook. Inbox abantu, own company ama investment. I don't interact kuma social media. Thatha inamba yami ku bio, ngithumele i-message ku WhatsApp, and that's it. I only respond ku WhatsApp. Okuningi angirespond ku social media because of ama scammers. I do not start a conversation with anyone. I only respond with conversation eqalwe umuntu ofuna ukukhuluma nami. Be safe, be aware of ama scammers. Enjoy this video. Hope this video will help you reach your full capacity njengoba uzifundisa ukutrade. All the best.